MCI se harí armajen transitório e a fronteira, onde evita transporte husi Indone, tula, sasan, tama, Dili no munisipiu. Da daune transporte husi Indone, tula, sasan, tama, Dili no to e munisipiu sira, no negociante no representante povo e o Parlamento Nacional, o governo regula o movimento transporte husi Indonésia a Timor-Leste. A preocupação sira Ministério Comércio e Indústria planeia ona a harí armazene e a fronteira batugade a evita transporte sira husi Indonésia la bela tama Dili no município sira. Tani hanoi ngasane amin orientação husi Sua Excelência Senhor Ministro kata ita harí ona armajen transito ne ita bandu ona careta husi parte soring husi Indonésia yang mais sira labele hanesa agora diretamente sira tula sir nisasang mai to ia Dili ba to ia Baucau Los Palos ba to ne ita evita na idane atun ne sira sir nisasang ne mai karik sira atun de tiha armajen transito ne depois maka ita ne careta husi Timor ne ba batula falsasan ser ne labele au hangesan agora acontece ela sira nia careta diretamente mai bato Los Palos bato Baucau ne ba bato Ainaro ne ba Ermera ne ba então idene maka hanoi inde para atau cria ita to harí armajen transito ne para sasan ne mai atung iha fronteira depois maka ita ne careta sira ita ne malu ne be maka careta ne bele bat tula falisa sasan ne hodilori mai atau halo uluk ne maka dia batu gede iha fronteira ne bana fronteira motaing yang ne tahalona de zenu ne makau yang so how dia kata kami se persija amni juridico sera se halo li ne maka tu elabora entre líneas ministeriais serne hoto para tutur hamu to kata hare lei ba MCI tidak fahe tidak ni serviço ba liliu ba iha armajen transito ne rase. Antes, o ministro do Transporte e Comunicação, Miguel Manetelo Moshateten, transporte tula sasan husi Indonésia, estraga estrada sira, no governo se cria regulamento ide a tu regulariza o movimento transporte sira husi Indonésia. Romaldo Neves, Dilma Suzeiti, GMN.